Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yashyizeho guverinoma nshya irimo abaminisitiri bashya babiri abandi basanzwe barimo. Iyi guverinoma igizwe n'abaminisitiri 21, abanyamabanga ba leta 10 n'abandi bayobozi bakuru. Abaminisitiri bashya babiri ni Dominique Habimana wagizwe minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu na Dr Bernadette Arakwiye wagizwe minisitiri w'ibidukikije. Abanyamabanga bashyizweho ni Dr Tresphore Ndabamenye umunyamabanga wa leta ushinzwe ubuhinzi n'ubworozi na Jean de Dieu Wihanganye umunyamabanga wa leta ushinzwe ibikorwa remezo. Abandi bose b'abanyamabanga ba leta ndetse n'abandi ba minisitiri bagumye mu nshingano bari barimo. Minisitiri Dominique Habimana ari wasimbuye Dr Patrice Mugenzi muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu, asanzwe ari umuhanzi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Yarasanzwe ari umunyamabanga mukuru wa RARIGA cyangwa se Rwanda Association of Local Government Authorities, nk'ishyirahamwe rihuza inzego z'ibanze n'umujyi wa Kigali. Yagiye muri izi nshingano za RARIGA kuwa 6 Kamena 2024 mbere ku muyobozi wa RARIGA yarasanzwe ari umuyobozi ushinzwe imiyoborere mu kigo cy'Ubusuwisi gishinzwe iterambere n'ubufatanye mu Rwanda aricyo Governance Program Officer at the Swiss Agency for Development and Cooperation CDS. Iki kigo rero yagikoze mu myaka 6 kuva mu mwaka wa 2018 kuva 2013 kugera 2015 yakoze muri GIZ Rwanda, ikigo cy'Abadage. Akaba yarakozemo nk'impuguke ishinzwe uruhare rw'umuturage mu bimukorerwa, aho yarashinzwe gukorana n'imiryango itari ya leta, gutanga ubujyanama ku bafatanyabikorwa no guhanga udushya. Kuva 2016 kugera 2018 yakoraga muri GIZ nanone nk'umujyanama mukuru mu bijyanye n'imiyoborere ishingiye ku baturage. Muri izo nshingano yakoranye hafi n'imiryango itari ya leta, inzego z'ibanze n'ibigo bya leta bitandukanye. Yagize uruhare rukomeye mu bufatanye bwahuje inzego za guverinoma z'igihugu mu nzego zitandukanye, ahuza abaterankunga, sosiyete sivile, atanga umusanzu mu biganiro byo mu rwego rw'igihugu n'akarere kuri gahunda mpuzamahanga nk'intego z'iterambere rirambye. Mu gihe ubukungu bw'ibihugu byinshi bwari bubangamiwe n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19, Habimana yateguye anayobora imishinga yo gushyigikira ibigo by'imari iciriritse mu Rwanda, muri RDC no mu Burundi. Kubera ibyo yakoze afite abafatanyabikorwa batandukanye mu bihugu bitandukanye nk'Ubusuwisi, Suwede, Norvege, Netherland, Ubudage, Ububiligi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza n'ahandi, kandi abafatanyabikorwa bakaba ku isi yose muri Loni n'ahandi. Habimana afite impamyabumenyi mu cyiciro cya 3 mu bijyanye n'iterambere, yayikuye muri Kaminuza y'u Rwanda mu mwaka wa 2014 n'indi ayifite mu gukemura amakimbirane, yayikuye muri Geneva Graduate Institute mu Busuwisi, yabonye umwaka wa 2022, akagira icyiciro cya 2 cya kaminuza muri Social Science, yayikuye muri Yerika mu mwaka wa 2006. Azwi cyane ko azi kuyobora, akabasha kwegera abaturage, akabahumuriza, akabafasha gutera imbere no gukemura amakimbirane. Habimana Dominique asanzwe n'umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ayimaze imyaka irenga 10, yahanze indirimbo zitandukanye nka Njyewe na Yezu, Umunyarwanda, Turashaka Amahoro, Ikiza Gitsinda Ikibi, Ndagukunda, New Generation, Imirimo Itangaje, Narababariwe, Izina Rizima n'izindi. Abarizwa mu itorero ryitwa Association of Baptist Church in Rwanda ariryo AEBR ishami rya Kacyiru. Akamaze igihe kinini ari perezida wa Seraphine Melodies korali ifatwa nk'iya mbere mu gihugu muri iri torero abamo, akaba nawe wandika indirimbo nyinshi bagiye baririmba. Ni korali izwiho igikorwa cyo gutanga amaraso ku barwayi barembeye mu bitaro. Mu mwaka wa 2015 ubwo yasoraga indirimbo ya Turashaka Amahoro, Habimana yavuze ko akunda cyane umuziki kandi akaba yariyemeje gukora umuziki uhindura ubuzima bw'abatuye isi. Yavuze ko afite indirimbo nyinshi zihimbaza Imana n'izihamagarira abantu kwimakaza umuco n'amahoro. Uyu rero niwe wagizwe minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu asimbura Dr Patrice Mugenzi wari minisitiri kuva kwa 19 Ukwakira 2024, we yari yagiyeho asimbuye Jean Claude Musabyimana wagiye mu mwaka wa 2022, nawe yagiyeho asimbuye Gatabazi Jean Marie Vianney. Nibyo duhure mu bindi biganiro.